ahituru kugambire ebi imahande iri kuzoma kagobira speaker w'ishengero ry'ihanga Anita Among yakingwa okuzibira abantu ba burijo kutaho mu makaje abe byo kwerinda ababa bajwire bijwaro n'ababa batabine bona bareba barukwehuba okwetorora amakaga bari kugafuza omunda y'amakaga abisherukare bashohoze boxi ebiri kugambwa kuba byaba birumwe bizibiti ebyashangwa mu makaga speaker bo abisherukare abarukujunano ku maspika baba bashobangirirwe ahawe byabane bigendo misho batari kwikiriza ubwo kutaho mu makaga mukama wabo kandi ijo baryona barehendeye abarya heru y'amakaga ebyona biri kugendo misho abanyamakuru tibikirizwa kwikahihi n'amakaga ahabo bitenda kuteganise bizibiti okufuza amakaga speaker ni kwijaho bwanyuma yo kwatwa kwa MP w'omukazi ahabo Masaka District Justin Namere izo baryanyimwe yabazyo oshanyirwa Innocent nyinji obwabire na rugaha mukoro gukorahira kandi obwakwasurwe abire naye baz'abanyamasaka ahabo kumutorana speaker Anita Among embere katandika kumutamburira kubi banyuma y'ikigombe cya Patriotic League of Uganda okworeka kubasharizemu okumuhagera ombyo kwesimba hantebe yo bwa speaker aho bashaziremu okushagika Jacob Oborth or MP wa East Budama kubanwe yayebembera ishengero ryo mu rundu rwa 12 azemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda ngabwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyo wa speaker obumukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu okufuza oku ahikwaza kubeeraho Anita Among n'abanyamateeka be baba batakubasa kukiteekateeka ngu basa kubaho hati ekirindirirwe no kureba yaba Anita Among ari kwija kweyanjura ha kitebe cyabambega ba police omuri kiburi okwehozaho okwabire natambuza emirimo ya office yo bwa speaker bw'ishengero lya Uganda gasha kwa Ram Edwin.